Yes, shuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje ko nagenda mbifuriza bwa neza nkomeje ko nagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo. Aka kanya rero ngarutse hano kugira ngo tugende tuganira kabisa ako bakinyi b'Amavubi bamaze kuba bagenda bagerwaho na invitation ndetse tunarebere hamwe nabo twari twiteze ko bagomba kugaruka mu Mavubi cyangwa se bagomba guhamagarwa bwa mbere mu Mavubi ariko batahamagawe. Turebe ese niki cyabiteye ubundi rwose tuganire muri comment zanyu kabisa, mufungure comment muze kuza tuze kuganira kabisa, muze kuza tuze kuganira ubundi ibintu ubikomeze bigende neza cyane. Banyarwandakazi rwose kuri nyincura mu mbere imfura, muze kuza muri comment tuganire kabisa, ibintu ubikomeze bigende neza cyane. Banyarwanda rero banyarwandakazi kuri iyi nshuro tugiye kuba twagenda tuganira kabisa uko abakinyi ku bakinyi b'Abanyarwanda b'Amavubi bamaze kuba bagenda bahamagarwa kuri iyi nshuro. Ubwo rero munkundire twinjire kabisa. Shimire ariko mbere na mbere mwe mwese mumaze gukora subscribe, wakoze subscribe wese munkundire mushimire, ndetse n'utarakora subscribe nawe kabisa munkundire kabisa, mubwire ngo kora subscribe nta kibazo, nta kiguzi bigusaba. Ariko icyo nababwira cyo wamaze gukora subscribe ndabigushimiye, ndetse nawe ugiye kuyikora mu kanya kari imbere nawe rwose ndabigushimiye kabisa, nawe ndabigushimiye. Urakoze cyane wamaze gukora subscribe, nawe uyikoze aka kanya, nawe ugiye kuyikora aka kanya ndabigushimiye. Gukoraho ni ubuntu, ni ugukora pari imwe gusa undi kabirarangiye, nta kiguzi bigusaba, ni umutima ukubwira ngo koraho ibyo cyonyine. Amavubi rero umutoza Adel Amrouche mu byo yari yitezweho yuko agomba kuba yagenda ahamagara abakinyi benshi bagomba guturuka i Burayi, bagomba guturuka i Burayi kabisa, abakinyi bagomba kuza bakomeye, ariko hagiye hazamo impinduka, kabisa, kuko hagiye hazamo impinduka nyinshi pe, hagiye hazamo impinduka benshi abo mwari mutegereje ntabo. Gusa amashyi menshi kuri kapiteni w'Amavubi yagarutse, uwo bita kabisa Meddie Kagere nyuma hafi y'imyaka 5 adahamagarwa mu Mavubi. Uwo bita MK14 Meddie Kagere guturuka mu kipe ya Namungo yari muri Tanzania, kapiteni w'Amavubi n'ubundi usanzwe ari nawe kapiteni w'Amavubi bidasubirwaho, bivuze ngo Jihad agomba kurekura umuringanyirawo, yamaze kuba yagaruka. Kapiteni w'Amavubi rero Meddie Kagere yamaze kuba agenda agaruka kabisa, yagarutse yongeye guhamagarwa. Meddie Kagere nta gihindutse nyine, agomba kuba ari kwatakira Amavubi ku mukino u Rwanda rufitanye na Nigeria kabisa. Uyu mukinyi Kagere Meddie mwakiriye mute? Comment za mbere buri mukinyi ndajya mabwira murajya mugomba guhita mujya mumubwira muri comment kabisa, mugomba kujya muhita mumubwira muri comment uko ibintu bimeze. Rwose mugomba kujya mumbwira uko ibintu bimeze, mugomba kujya muhita mumbwira uko bimeze. Kagere Meddie mumwakiriye mute kabisa? Kagere Meddie mumwakiriye mute muri comment zanyu kabisa? Kagere Meddie rero ukinira Namungo wanyuze mu makipe akomeye cyane nka APR, aca mu makipe nka za Simba. Uyu musore rero akaba ari umukinyi ukomeye cyane, yamaze kuba agenda agaruka mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Undi mukinyi utaherukaga guhamagarwa mu Mavubi bamwita Brian Ngwabije, hari hashize nawe imyaka 4 adahamagarwa mu Mavubi. Uyu musore rero akaba ari umusore ukomeye cyane witwa Brian Ngwabije kabisa, akaba nawe yagarutse mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mbibutse ko Brian Ngwabije aheruka mu Mavubi kera cyane, haciye imyaka 4 rwose, ariko ubu ngubu amaze gukura. Ni umusore umeze neza cyane, nawe ukomeye cyane, ugomba guturuka kabisa mu gihugu hari mu Bubiligi. Uyu musore rero bita Brian Ngwabije nawe
aho yakina mu Bufaransa, akina mu Bufaransa mu cyiciro cya kane. Uyu musore nawe yamaze kuba yagenda agaruka mu Mavubi. Umusore rero ujemo mushyashya kabisa, mwakire uyu musore mushyashya, bamwita Alienzo Hamone. Alienzo Hamone, umukinnyi w'umunyarwanda n'undi usanzwe ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso kuri left back kabisa, akina ku bumoso, ni umudefanseri w'ibumoso. Akaba rero ari nawe watumye umusore bita Christian wa Police Football Club ntabwo azaba ari mu Mavubi, nakora afite mu Mavubi. Christian rwose yasimbuye n'umusore bita Alienzo Hamone, ni ugomba kuba afite kiriya kibanza cye, arahanganira umwanya na Claude ndetse na Manishimwe Emmanuel Mangwende wagarutse. Manishimwe Emmanuel Mangwende wagarutse nyuma yuko yaramaze igihe atagaragara mu Mavubi bitewe n'imvune yari yarageze, yavunitse sezo yose murabyibuka rwose, ariko ubu ngubu yaragarutse ameze neza mu kipe yari gukina. Ubwo rero Mangwende agomba kugaruka, akagarukana na Claude ndetse n'uyu musore batanira umwanya wa nimero 3 kabisa. Akaba rero ari umwe mu bakinnyi bafite impano ikomeye cyane, dore yuko ari umukinnyi kabisa, ari umukinnyi ukomeye cyane witwa Alienzo Hamone, wavutse mu mwaka 2003 ku itariki 30 Werurwe. Uyu musore rero akaba yaragiye avukira aho bita mu Bufaransa. Akaba rero ari umusore ufite metero 1 na santimetero 70. Uyu musore rero akaba ari umusore ukomeye cyane kabisa, wanyuze mu makipe akomeye cyane nka za Nantes, agaca mu kipe nka Jean d'Arc Kefu, agaca mu kipe nka Guingamp. Umusore ukomeye cyane, ni umusore ukomeye cyane kabisa. Nko muri iyi sezo amaze gukina imikino 29, iminota 942 sorry. Akaba ari umusore kandi utaratsinda igitego na kimwe muri iyi sezo kabisa. Ni umusore ukomeye cyane, yakiriye Abafaransa bwateye imyaka 17, imikino 2 akina Abafaransa bateye imyaka 13, imikino 5. Ni umusore rero ukomeye cyane nyine, ni umusore ukomeye cyane kabisa, ugomba kuba yaza kuba yakinira Amavubi. Kuri Instagram yitwa Enzo, ni @Enzo Hamone, @Enzo Hamone kuri wowe ushaka kumukurikirana kabisa, kuko cyane ko afite abamukurikirana barenga 3700. Ni umusore ukomeye cyane, ukurikiranwa cyane rwose, umeze neza cyane kabisa, bamwita Alienzo Hamone. Ni umusore kabisa umeze neza cyane. Ese Alienzo mumwakiriye mute? Murabona ari umukinnyi uzafasha iki? Murabona ari umukinnyi uzafasha Amavubi? Mutubwire kabisa, mutubwire muri comment, mumbwire muri comment. Uyu munsi ngiye nkeneye comment zanyu cyane. Buri mukinnyi ndajya mvuga ndababwira ati muri comment bimeze bite, mumbwire uko mumwakiriye kabisa. Mumbwire uko mumwakiriye rwose uyu musore ukomeye cyane kabisa, ukina mu Bufaransa. Mumbwire uko mumwakiriye, kabisa. Undi mukinnyi bamwita Claude Kayibanda. Ni umukinnyi ukina mu kibuga hagati, ni umudifirida kabisa, akinira ikipe yitwa Luton Town Football Club. Luton Town yo mu Bwongereza murayizi, yo mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza. Kuko uyu musore yavutse ku itariki 28 Gicurasi 2006, avukira kabisa mu Bwongereza, afite imyaka 18 kabisa, afite birumvikana. Ni umusore rero byari byitezwe, byakomeje kujujurwa kabisa. Abantu benshi barabivuga ati uyu musore aje mu Rwanda yafasha byinshi, kuba ukina ikipe nka Luton Town. Murayizi kabisa, ni ikipe ikomeye cyane. Uyu musore rero benshi babonaga yuko ashobora kuzafasha muri byinshi kabisa ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Amavubi. Ubwo rero kuri inshuro uyu musore wa Luton Town bita Claude Kayibanda, uyu musore bita Claude Kayibanda rero agomba kuba yigaragaza kabisa. Uyu musore wa Luton Town we umwiherero biteganyijwe ko ushobora kuzatangira ku munsi wo kuwa kane, kabisa. Ntagendetse ku munsi wo kuwa kane nibwo umwiherero ushobora kuzatangira Amavubi. Ubwo uyu musore we ngo ntabwo azacana mu Rwanda gusa, azahura n'abandi bakinnyi muri Algeria. Ubwo rero uyu ni umusore ukomeye cyane, ushobora kuba yagenda afasha
ni umusore ushobora kuba yagenda afasha byinshi kabisa. Claude Kayibanda rero nawe yamaze guhamagarwa bwa mbere mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri uku kwezi nyine, akaba nawe invitation yamaze kuba igenda imugeraho kugira ngo yitabire umukino wa gishuti uzahuza u Rwanda na Algeria ku itariki 5 Kamena mu mwaka wa 2025. Birumvikana uyu mukinnyi rero uyu mukino n'umwe mu y'u Rwanda rwateguye mu rwego rwo kwitegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Bibutsa ko itsinda mu tsinda turaba kabiri, kandi tugomba kuba twabikorera nyine kugira ngo turebe ko twakwitwara neza cyane. Ubwo uyu musore Claude Kayibanda nawe ari mu bakinnyi biyambajwe nyine kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane kabisa. Claude Kayibanda agomba kuba yaza gukinira Amavubi. Ubwo rero abanyarwandakazi, Claude Kayibanda nawe ari umwe mu bakinnyi bahamagawe kabisa, bagomba kuza gufasha Amavubi guturuka mu kipe ya Luton Town mu Bwongereza mu cyiciro cya kabiri. Ese umwakiriye ute? Muri komenti zanyu kabisa, mumbwire uko bimeze kabisa. Ese mumwakiriye mute kabisa? Mumwakiriye mute? Ibyo byose rero muri comment zanyu kabisa, David katurebe kabisa uko ibintu bimeze mu nyandikire muri comment. Ese Claude Kayibanda mumubonye mute? Ese murumva ari icyo azafasha? Mwakire umusore ukomeye cyane kabisa ukina kuri nimero 2. Numwe mu bakinnyi bakomeye cyane kabisa, yitwa Noe Uwimana. Numwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bafite impano ikomeye cyane. N'umusore ucenga cyane, n'umusore uzi gutera passe, n'umusore uzi kudefanda, n'umusore uzi kwataka. Aca ku ruhande rw'inyuma rw'iburyo kabisa, ni right back. Ni umukinnyi rero w'ikipe ya Virginia Tech Hokies. Akina ikipe yitwa Virginia Tech Hokies yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Yavutse ku itariki ya 19 Gashyantare mu mwaka wa 2005. Avukira iyo bita Austin, Texas kabisa, ari muri Texas. Afite rero ubwenegihugu bwa Amerika n'u Rwanda. Afite rero uburebure bwa 1.80 m. Akaba rero ari umukinnyi wihariye mu kibuga hagati, ushobora no kuba yakina mu kibuga hagati, yewe no gukina ku ruhande rw'iburyo nyine, cyane ko ariho amenyereye cyane, ametiriza cyane. Uyu musore akaba ari umusore ukomeye cyane. Uyu musore Noe Uwimana yatangiye gukina umupira w'amaguru mu makipe nka Philadelphia Union y'abateye imyaka 17, aho yagaragaje ubuhanga bwe mu marushanwa kabisa ya MLS. Rero yaje gukomeza mu kipe ya Philadelphia Union, n'undi yarazamuwe azana mu kipe nkuru, aho rero yakinye imikino 19 atsinda igitego kimwe. Uyu musore mu mwaka wa 2023 yinjiriye muri kaminuza ya nibwo yinjiye muri kaminuza ya Virginia Tech. Akinira rero ikipe y'umupira w'amaguru y'iyo kaminuza. Murabizi ko muri Amerika bagira shampiyona y'amakaminuza inakomeye cyane kabisa, nayo yagiye iva mu basore nk'aba Fanuel Kavita, abasore benshi nk'aba George Kwizera bayikinyemo. Rero mu mwaka we wa mbere wa 2023 yakiye imikino 15, atanga imipira 12, yavuyemo ibitego, atsinda ibitego 2. Ubwo rero yagize ndetse uyu musore akaba ari umusore rero nyine wari ukomeye cyane kabisa. Umusore wari ukomeye cyane, yaje gutoranywa mu kipe y'abakinnyi beza bato barimo kabisa, bitwara neza muri shampiyona kabisa yahariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo mucyo bijya bita ACC All Freshman Team. Ubwo rero mu mwaka wa 2024 yakinye imikino 15, atanga imipira 10, atangira imikino 10. Yakinye imikino 15, ariko atangira mu kibuga imikino 10, atsinda igitego kimwe, ndetse atanga umupira umwe wavuyemo igitego. Uyu musore rero bita Noe Uwimana kabisa, nubwo afite ubwenegihugu bwa Amerika ndetse na Tunisia,
ni umusore ufite ubwenegihugu bwa Amerika na Tunisia, ariko yahisemo gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Yahamagaye bwa mbere mu kipe y'igihugu mu mwaka wa 2023, aho yagaragaje ko yifuza guhagararira igihugu cy'amavuko ya se. Yagize ati rero nubwo navukiye muri Amerika, numva afite isano ikomeye n'u Rwanda kabisa, kandi nifuza kuruhagararira ku rwego mpuzamahanga. Uyu musore bita Noe Uwimana rero ni umuhungu wa Jean Pierre Uwimana ndetse na mama we witwa Lauda Zeleya, ufite abavandimwe batatu, Adams, Yves na Ezra. Uyu musore yize mu ishuri rya yize mu shuri rya YSK Academy, mbere rero yo kwinjira muri kaminuza Virginia Tech, aho ari kwiga ibijyanye n'imari kabisa, cyo bita finance. Ni umusore ukomeye cyane rero, ni umusore ukomeye cyane kabisa, umeze neza cyane. Noe Uwimana kabisa agomba kuba ameze neza cyane kabisa. Uyu musore nawe yamaze kugenda ahamagarwa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu mwanya rero azaba arimo agenda uhatanira n'uwo bita Ombalenga Fitina Ombabebe, ndetse n'abandi basore bose bazaba bahamagarwa. None reka twinjire rero kuri deception, ku bigomba kabisa kuba byagenda baca intege kuri babakinyi twari tuzi ko bagomba guhamagarwa ariko batahamagawe. Ese byagenze bite? Ese ni bande? Uwa mbere bamwita Noam Emeran. Noam Emeran ntabwo yahamagawe. Warababwiye ko Noam Emeran yamaze kwemera noneho gukina Amavubi byarangiye. Twavuze yuko papa we yamaze kubyemera byarangiye, mama we yamaze kubyemera byarangiye. Twese twatunguwe kubona Noam Emeran atahamagawe mu Mavubi. Noam Emeran ntawe wahamagawe mu Mavubi. Nongere mbisubiremo, Noam Emeran ntiyahamagawe mu Mavubi. Mubyakiriye mute banyarwandakazi? Noam Emeran mwakunze ari muri Manchester United. Noam Emeran uri gutsinda ibitego abimariyemo mu kipe ya Groningen mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi. Noam Emeran mu cyiciro cya mbere mu Buholandi. Noam Emeran ntabwo yigeze ahamagarwa. Undi mukinnyi utahamagaye bamwita Warren Kamanzi nawe yaraganitwa benshi nyine bari babizi ko uyu musore agomba kuba yahamagawe, ibintu bimeze neza, ariko Warren Kamanzi nawe ntiyahamagawe. Mubimenyere Warren Kamanzi ntiyahamagawe. Undi musore utahamagawe bamwita Mike Trezoro ntabwo yahamagawe. Trezor Mike mwakunze mu Bubiligi, akomeye cyane, ameze neza cyane muri Genk. Mwakunze akomeye cyane hari muri Burnley mu Bwongereza. Mike Trezor ntiyahamagawe. nawe ntiyahamagawe. Ubwo rero nugutegereza wenda ari indi call up, hari wenda birashoboka ko azahamagarwa, ariko kuri inshuro ntiyahamagawe. Undi musore udahari bamwita Samuel Gret Leopard Marie. Nawe ntiyahamagawe, ntabwo ahari. Samuel Gret Leopard Marie ntabwo ahari. Undi musore nawe utahamagawe, ako Samuel Gret we afite imvune. Samuel Gret ari mu mvune, nicyo cyatumye adahamagara. Undi musore utahamagawe bamwita Kamari Doyle, umusore wa Brighton and Hove Albion. Ntabwo uyu musore yigeze ahamagarwa. Kamari Doyle nawe ntabwo yigeze ahamagarwa kabisa, ntabwo ari ku rutonde rw'abakinnyi umutoza yigeze ahamagara. Ubwo rero nabo ngabo kabisa, ndumva ari abo ngabo nyine benshi n'undi mwamuzi ko bagomba guhamagarwa batahamagawe. Ariko Amavubi yo ni babandi, baracyari babandi kabisa, babandi n'ubundi musanzwe menyere. Bose barahari, guhera kuzamu Ntwari Fiacre, puis ukazamuka mu kibuga aba Manzitsi yari bamutsinze Ange, ba Ombolenga,
Mborenga yagarutse kabisa nubwo amaze igihe kina adakina hafi amezi 3 adakina, yagarutse. Amavubi harimo rwose ameze neza. Abasore abasore bakomeye cyane kuri gatatu, Mangwende, Manishimwe Emmanuel Mangwende yagarutse. Abasore imbere ye Babizimana Djihad, Hakim Sahabo bahamagawe. Abasore nk'aba George Kwizera, Fanuel Kavita agomba kuba hari. Abakinnyi benshi mbese babandi bose mumenyereye bose barahari. Havuyemo nyine Samuel Gillette n'utamagawe wari umenyerewe mu Mavubi. Hakaba hiyongeyemo abasore nk'aba Meddie Kagere n'abandi bose nyine bashyashya bajemo. Ubwo rero nuko nguko ibintu bimeze. Nabo ngabo nuko nguko Amavubi niyo shusho nabambahaye kabisa ku Mavubi ari buze ko bagenda ahamagarwa mu masaha ari imbere, muri buze ko mwagenda mubona urutonde rwose. Ariko nyine ko umuntu dukurikirana murabizi ko ntago ashobora gutungurwa. Ku muntu ukurikirana Amavubi news ntago bagomba gutungurwa n'amakuru avuga mu Mavubi, kuko twe tuba tuyafite. Amakuru tuba tuyafite, ntabwo ushobora gutungurwa nayo avugwa mu Mavubi rwose ntibibaho. Nta nubwo bizigera bibaho ko watungurwa n'amakuru avugwa mu Mavubi, kuko twe tuba tuyafite, tuba tugomba kuyaguha. Nicyo tubereye ahangaha rero, kuba twaguhereza amakuru avugwa mu Mavubi nicyo kitubesheje ahangaha. Ubwo rero nawe dukunde kabisa, dukunde kandi udukundire, ukore kuri subscribe kabisa, dukundire ukore kuri subscribe yawe ni ingenzi pe, ingenzi ni y'agaciro rwose. No gukora kuri subscribe kwawe biri buze kuba byagenda bifasha byinshi rwose, bize kudufasha muri byinshi channel yacu mu iterambere ryayo. Birumvikana kabisa. Icyo rero nsaba ni kimwe, icyo ngusabye ni kimwe, kora kuri subscribe, ubundi rwose ibindi byo ubimbaze. Kora kuri subscribe ntuzigera ubyicuza. Nta kiguzi bigusaba rwose, nta kiguzi bigusaba. Ni umutima ukubwira ngo koraho icyo cyonyine, ubundi ibintu ubigahita bigenda neza cyane. Ubwo rero icyo nakubwira cyo nuko nyine Amavubi y'Abanyarwanda muyihebeye kabisa, mukunda muri benshi cyane kabisa. Agomba kuba yahatana, agomba kuba yakina kabisa, agomba kuba yakina n'ikipe ya Algeria, kandi agomba kuba yakwitwara neza nyine mu gihugu cya Algeria, acakirana n'abasore bakomeye cyane ba Riyad Mahrez, rwose, n'abandi basore bakomeye cyane ba Algeria si ikipe yoroshye, ntabwo ari ikipe yoroshye. Umutoza rero Adel Amrouche akaba rero yahamagaye abasore be beza yizeye nyine, birumvikana. Ariko hakaba habayemo gutungwa naho kuko ikintu kizwi kuri Adel Amrouche nuko ari umutoza ukunda abakinnyi bakina hanze. Rero abantu benshi babazi ko n'abandi nyine bose byari byaragoranye bagomba kuza. Abasore nk'abakwizera Olivier bagomba kugaruka mu Mavubi, ariko nyine ntabwo byakunze kabisa. Adel Amrouche rero nabo basore yamaze kubagenda ahamagara. Nuko ibintu bimeze. Ubwo rero tuze kubonana urutonde rwose rumaze kuboneka. Turi buze kuba twagenda turubagezaho gatanu, kandi kora subscribe n'utarayikora, like, comment, ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao.